Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu mara sam news kedai rensa Zeme ko na pumwangai dele. Pakistan kedai gu Prime Minister Imran Khan nai pagu party Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI government pung zabambe Pakistan National Assembly Pakistan kedai gu body pemera me wang roze kandui bikige no confident motion opposition party nai Imran Khan party majority ngobui mebe chogu party ne panui kyang na keme be lit pege Imran Khan nai pagu party Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI government ngamlakti delay jekchele anui hai manane chigai rai lei Pakistan National Assembly Pakistan kedai gu body pemera me wang roze kandui bikige sit plana teza hachuma dai kana lale meroge Pakistan opposition party mina hacket rex na madaina naka Pakistan kedai gu Prime Minister te zabampe Imran Khan du luto narhang vote pegaize Pakistan opposition party na ngamni delay zai marasam poga besai suize Pakistan National Assembly Pakistan kedai gu body pemera me wang roze kandui bikige namai kram ke zikroket mamage Pakistan kedai gu Prime Minister kechi bahang kedakcha kalang rahang dui rai gulei jekchewle United Kingdom gu Prime Minister Boris Johnson ne danai kram ke zis kui kamage Ukraine kedai gu namdi Kiev me the beti wangaize Ukrainian kedai gu rezete pe President Volodymyr Zelensky du hadoze dedam samgaize United Kingdom gu Prime Minister Boris Johnson ne Ukrainian kedai gu rezete pe President Volodymyr Zelensky ze mina ku sangbeze prenchibe mina hanket leize ku huagai dele United Kingdom gu Prime Minister Boris Johnson ne saze punui ne Ukraine spy hange Russia spy du rengize Ukraine kedai Russia bagane gumlu rahange armored vehicle regri haket kai nai anti-ship missile system negri dibe kamse da wibe reim rorame Ukraine kedai hange langai ra gulei jikchewle United Kingdom kedai gu Prime Minister Boris Johnson na rangchi garaize United Kingdom ne World Bank kedai pere gu rangkang seuki gene penuine Ukraine kedai hang rangkang ngoga rahang 500 million euros UK kedai gu body payment ma wang roze kandui biki gene phugai ne lei jikchewle Nui hai manane chigai rai le Russia kadai na Ukraine kadai switch reitu subambe ze lang daiming zinai kram ke ze kren tak mage changdi dele Ukraine Defense Ministry ne saze Ukraine me bagane Russia spy chagai di meryak plane tuz changkru skui hai chum cha chang dele zai teng regri dibe hai snang kai kana Ukraine spy mene tension le ze sale zaina United Nation High Commissioner for Refugee ne saze Ukraine kadai ge rengi zabam zegene Ukraine zemenara me pnui ki nai pnui solo za pakti me million madai chang ringeu si chang de lei je chewle Nagaland kadai ge Rising People Party RPP na United Democratic Alliance UDA government du Union Home Minister Amit Shah ne anui North East state ke lesi ki ra me class 10 chang be Hindi subject lesi ki ge ka tera be lesi je te him chang ra lei je compulsory lei je sabam be palam ge rangchi ge ra United Democratic government du global ge rangai ra ki de lei Rising People Party ne sa je Nagaland kadai ge anui hz gu body pe mane Hindi helet lesi ki kro changba te im changra phogai be plam rangchi gai lo je chewle Rising People Party ne saza South India State Ramaga punugo politician ne hazet gu body pemra me punugo helet na hazak tein tips punugo helet za hazak tein to chura te zbam le kana anui Nagaland ga anui kadai gu body pera me puni hangru ne ning le je chewle Zaina lang betes Rising People Party ne saza Nagaland Chief Minister Deputy Chief Minister nai Nagaland State BJP President nai Advisor for School Education Department du kulobelunge anui public meram tage apo doge palam rang chigara kiega dele zaina Rising People Party ne Nagaland kedege Hindi helet lesi ki kro sama tehim chang raka ga beze president makulei je chewle Lok Sabha Speaker India kedege body meram wang roza kandui bikige samsa bepe president Om Birla ne lota set Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference Guwahati Assam Kram ke zikro ke namage bunsura beze lepet ka gulei ze salei Marasam Pogabesai Suiza Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimeri nai kadabe delegates hinding kelege kalanga merame apo conference ke wangze samsabe bamgulei je chewle zai ipo conference ke delegate hinding kelege kalanga me mina reaction stroke me wangze ka zo gulei je official sambam na sale zai lote said Commonwealth Parliamentary Association Indian Region Conference go sampuize strengthening legislative oversight to help optimized development outcome for aspirational section of society gu sampui kangane tekewule je kachewle
India kadai gu Defense Minister Sri Rajnath Singh ne hazi lamingyo United States of America kadai karam kyo zi kru tak magne chuze karam kyo zi kru mingyo rimai hangchangbe United States of America kadai the beito teti delay. Defense Ministry na saza aize lomadai India kadai na United States of America body pe mina hangna na ministerial dialogue hadodam sambe Washington DC ke bam rahange tetleize pagu tweets ka tweet ga delay. Assam nai Arunachal Pradesh ne mati make interstate boundary dispute Assam kadai nai Arunachal Pradesh ramrai ka ke hatu peche te si mak che bambe te si rai rahange mati mak che hadodam churai gu delay jak chulei mara Assam poga besai suiza Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nai Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Kandu ne kram kyo zikro ke dammai ke Assam nai Arunachal Pradesh ramrai ka ke te si be te ongrai rahang dodam chu gu delay je salei ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga delay pi guys ang kingani malay indu to delay